69 najljepši studenti z obštini Kula z prosekovu ocenu ponad 9 dostali kontrakti o penježnej pomoci u vrednosti 60.000 dinari. 5 stipendisti z Ruskoho kerestura, a među njima i Aleksandar Plankoš, student farmaceutskog fakulteta u Beogradze, čiji prosek ponad 9,30. Želje, jakże każda potremovka, jak z obštiny, tak i z drugih naših institucija, bar značna, a všelje, jakže može doprinijeti napredovanju ili uklanjanju do jakih naših vannastavnih aktivnosti. Opština Kula už tradiciju nahradzuje studentov, ktorí postihujú najljepši rezultati, a zdej na hodi predsjedatelj opštini Damjan Miljanić povolal buducih akademskih hraždanoh, že bi za svojim iskustvom, znanjom i sovitami unapredzeli robotu lokalnej samoupravi. Uvešćemo praksu da sve one koje stipendiramo i pomažemo, tu mislim pre svega znači na studente, da obaveštavamo nekim našim izradi strateških planova, izradi dokumenata i da čujemo njihovo mišljenje. Kolo stipendovanja studentov opština Kula vidvojuje sredstva i za regresovanje prevozu srednjoškolcom, a toho roku okreme budu nahradzeni i najuspješnejši školjare osnovnih i srednjih školoh.